next to me je kolega novinar Mijomir Maraš. Recite mi, evo ovako da vas prvo pitam, kako se osjećate u ulozi gosta s obzirom da vam je nekako standardna ova pozicija? Pa osjećam se dobro, jedno vrijeme sam baš često gostovao, naročito radi knjiga, a i da kažem domaćinska atmosfera s obzirom na to da se znamo od prije, pogotovo ja i Adriana, a i tebe znam ovako indirektno. Evo, dogovorili smo se da se ne persiramo iz razloga što smo kolegi, zabavna emisija. Da se onda opuštite. Samo želim eto da poželim sreću u radu i gradskoj televiziji, vašoj emisiji koja je nova. Ja sam ranije na gradskom radiju gostovao kod vaše koleginice Jelene i zaista mi je bilo drago i nekako mi je drago kad postoji autentična naša crnogorska televizija i kad su domaći kadrovi u tom smislu, tako da vam želim puno sreće. Hvala puno. Malo prije si mi rekao u razgovoru prije emisije, neposredno malo pred početak, da će uskoro 20 godina od kako radiš Zapisi Crne Gore. Jeste, tačno 14. januara. Ko bi rekao? Zar ima toliko? Ja da se radi o nekom drugom, divio bih se tome u smislu, ne bih vjerovao. Umeđu vremenu je bilo mnogo emisija, mnogo reportaža i 2 knjige. Jeste, knjiga je došla nekako od samog početka kao ideja, zato što je dolazio Kokan Miljanić, koji je autor jednog novinarskog vodiča, vrlo značajnog, jedinog u Crnoj Gori, dolazio je kod nas da nas podučava novinarstvo te 2002. godine i on mi je predložio da to pišem. I pitao sam ga kako, s obzirom na to da je to televizijska reportaža, on mi je objasnio, fino sjedneš za mašinu, to su bile neke velike kasete, pa si morao da skineš tekst i onda kad skineš, ideš kod njega na konsultacije da se to fino obradi. Tada sam uradio nekih 7, 10 tako reportaža i naravno zbog drugih poslova nisam imao vremena i onda kad sam završio sve moguće škole, shvatio sam da sam nešto dužan Zapisu i 2019. da je izašla prva knjiga ova narandžasta, Zapisana Crna Gora. Ovo je dopunjeno i prošireno izdanje koje je izašlo povodom 150 godina novinarstva, ovo koje sam vama donio. Znači ima 110 strana više u odnosu na prvu knjigu, a umeđu vremenu u toku korone je nastala i Zapisana Crna Gora 2, koja je u stvari negdje logičan nastavak i u stvari mogu da kažem da je ona nekako više sa tim etno predznakom, zato što je to sad vrlo popularno, to čuvanje tradicije, nematerijalne kulturne baštine. Evo, najavili su da će Bokeljska mornarica posle dugo vremena da bude primljena na tu listu UNESCO-a i eto, htio sam na taj način da podstakne malo tu priču. I je li ti sad jasno zašto su ti rekli na vrijeme piši? Jeste. Ja sam malo bio ispao iz te forme, osim ono kratkih vijesti i novinarstvo inače, a i te studije prava koje sam prvo završio, one vam utiču na to da vam, da kažem, eliminišu kreativnost i emociju. Međutim, meni su i tokom pisanja magistarskog i doktorskog rada mentori predložili da slobodno budem onako svoj, ali da se koristim činjenicama. I pisao sam u časopisu Café Montenegro u međuvremenu, tako da sam, da kažem, sačuvao taj izraz kod sebe i mogu vam reći čak i neki moji kritičari tokom samih studija, kad je u pitanju teorija medija, su priznali da ipak što se tiče pisanja i publicistike, da sam ovako neprikosnoven. Baš zbog toga što si bio svoj, zato jesi autentičan ovoliko godina, preko 20 godina rada i u reportažama i u novinarskom poslu. Koliko je u stvari teško bilo izgurati svih tih 20 godina ili je to u stvari tebi bilo i više nego lijepo pa si uživao sve te godine u tome? Bilo je lijepo, ali ja moram da kažem da nije bilo lako. I to ne da bih se žalio, nego zašto nije bilo lako? Evo da samo kažem nekoliko, ajde da kažem, stavki. Nije bilo lako iz razloga što to nije, da kažem, forma reportaža ni sad, ni u tom vremenu kojoj se daje neki primat u bilo kojoj televizijskoj kući, nažalost. I onda je trebalo da nekako ubijedite i urednik i produkciju da je to nešto što je bitno i da dobijete svake sedmice ekipu, montažu, znate već kako te stvari funkcionišu. Zašto nije bilo lako? Zato što se, da kažem, tokom tih 20 godina dosta uredništava promijenilo, ali svi su nekako imali razumijevanja za, da kažem, tu formu. Onda ona je, da kažem, prešla put od drugog kanala do prvog, a umeđu vremenu sam ja sazrio i tu je trebalo uozbiljiti emisiju. Tako da ona imala nekad i neka, da kažem, ozbiljnija dokumentarna izdanja, ali ona je često bila manifestaciona emisija. Ona odemo na neku feštu pa nešto zabilježimo,
bilježimo. Međutim, od prije 3-4 godine to više uopšte ne radimo. HD je, da kažem, rezolucija i trudimo se da to baš izgleda svaka emisija dokumentarno, kvalitetno. Naravno, negdje više možete da zađete u neki kraj, da to izgleda kolažno, nekad je to više razgovor, ali hoću da kažem, u tom smislu ste morali unositi svježinu da biste opstali toliko godina i da bi bili aktuelni. Eto, u tom smislu je bilo, da kažem, teško. A što se tiče lako ili lijepo, zaista je lijepo kad možete da birate teme, da vam predlažu, da obilazite Crnu Goru, da počnete da istražujete, da kažem, i praktično i naučno, tako da u tom smislu sve to ima svoje, da kažem, i prednosti. Imao si mnogo putovanja širom Crne Gore, pa si se susretao sa brojnim građanima, sa ljudima sa sela. Negdje po tebi, koja je osnovna odlika duhovnosti, to jest mentaliteta naših ljudi? To je malo teško pitanje. Kažu da je kralj Nikola svakom plemenu bio dao određene karakteristike, ali opet današnje vrijeme je donijelo, da kažem, i neke nove običaje i neka nova shvatanja, pogotovo ovaj post-korona period. Ja ga već zovem post-korona periodom, nadajući se da će proći ovo što nas je zahvatilo. Mogu da kažem da što se tiče duhovnosti, duhovnost je zastupljena prvenstveno kao tradicija. Dakle, to mogu da kažem od mog sela, mog plemena, pa idući dalje. Prvenstveno kao tradicija, kao, da kažem, jedna bogobojažljivost u tom smislu. Naravno, današnje trendove ne želim u tom smislu da analiziram. Mogu da kažem da je taj karakter i to neko gostoprimstvo i dalje vrlo živo u Crnoj Gori. Ja ne bih volio u tom smislu nikada da se izgubi i to neko strahopoštovanje u smislu da ipak te neke tradicionalne vrijednosti, patrijarhalne, se poštuju. Ali hoću da kažem da neko novo vrijeme zaista mijenja nevjerojatno brzo, pogotovo zadnjih godinu, dvije, ono što se dešava, a ne bih volio da kažem to ide tim nekim progresivnim tokom. Volio bih da sačuvamo ono što su možda neke razvijene zemlje u tom smislu izgubile. I eto, nešto što nije možda u vezi sa ovom pričom, ali bih volio da više poštujemo pravila. Kao što smo nekad više poštovali običaje, u tom smislu ćemo onda sačuvati i sebe, ili kako Marko Miljanov kaže, druge od sebe. Tako da je vrlo važno poštovati pravila, ne zato što sam ja prvo završio pravo, nego zato što mislim da ona nisu uvijek, eto tako, radi reda, pogotovo ako traju, nego da bi zaštitili jedni drugi. Interesantno će biti sigurno našim gledalcima. Evo sad si pomenuo da si završio pravo, a ja da sam sve što si ti završio ne bih mogao to naučiti na pamet, zato moram da pročitam. Osim što ste novinar i diplomirani pravnik i magistar političkih nauka, te doktor komunikoloških nauka, ujedno predajete, to jest predaješ na Univerzitetu Crne Gore. Kako? Kako sve to? I gostuje. Hvala za to pitanje. I gostujete kod nas. Ja sam isto nekad sebi postavljao to pitanje, naročito dok sam završavao sve te škole, pošto to nisam sve odjednom završio, ali kad sam nastavio više nisam stao. I baš sam skoro razgovarao sa nekim kolegama i kažem da dok su drugi ispijali pića na suncu, dok su sebe čašćavali nekim trendovima, ja sam se u tom smislu žrtvovao i nije mi žao, zato što je to neki ulog, odnosno zalog za budućnost. Znate kako je novinarstvo i kakve su vremena, tako da negdje mi je drago da mogu da predajem i na univerzitetu i da držim neke kurseve. Ne samo u tom finansijskom smislu, nego je posle toliko godina iskustva sasvim bilo, da kažem, očekivano da nadgradim, da kažem, to neko svoje znanje i to iz te oblasti kojom se bavim. A vremenom sam možda stekao malo tu neku rutinu, zato što toliko imam, da kažem, obaveza, jer meni se nekad, pogotovo zimi, dan završava u 16, čim mrak padne i onda se gleda TV i ostale, da kažem, neobavezne aktivnosti. Međutim, sad drugi dio dana neka počinje i u 16, nekad u 20, da bi se sve to stiglo, ali ja mislim da je to sve negdje moguće i realno i bez obzira na to što ja se stvarno trudim, pogotovo za, da kažem, svoj osnovni posao, a i ovo na univerzitetu, da za sve budem spreman i pripremljen. Ali kad je kažu zadovoljstvo ono što radite, onda nijedan dan nećete u stvari raditi u životu, kako neko je to rekao. Miomire, reci mi, sve je počelo davne, mislim 2002. godine, sa reportažom na Cetinu. Jeste. Koliko je teško raditi reportaž? Koliko je teška ta forma?
Pa ja vam moram priznati, mislim vama oboma, da u stvari mene uvijek zanimala informativa i politika. Zato što sam kao mali često pratio parlament, dnevnik vijesti. Želio sam da i ja budem u tom smislu bitan, da kažem budem dobar retoričar. Pravo sam studirao, a to je u tom smislu vrlo blisko. Pa si onako po kući vjerovatno probao Pa i vježbao, kao između voditelj, ostalog. prezenter dnevnika. Ali Milorad Dugo-Đurković, legenda televizijskog novinarstva i naš poznati sportski komentator, kad je došao za urednika drugog programa, on je rekao ne treba ti da se tim baviš, tom informativom i tako, iako mi je on dozvolio i dalje neko vrijeme da se bavim, nego kaže treba da ideš na teren i da praviš reporterske zapise. I pošalje me, bio je dan kao današnji, samo što je padao snijeg na Cetinju. Poslao me da za 4 sata odem do Cetinja i vratim se i donesem reportažu. A ja nikad emisije sličnog tipa nisam radio. Uglavnom sam radio neke emisije kao dva suprotstavljena mišljenja, vijesti, flash. Radio sam jednu emisiju o bezbjednosnom sektoru, ali u nekih 7 epizoda i to mi je bilo onako, ja nikoga nisam znao sa Cetinja u tom smislu. I evo samo želim da pomenem jedno ime koje mi je u tom smislu pomoglo, a eto u knjizi se to nalazi i knjigu je moguće naći i na sajtu Montenegrina. Meni je pomogao Ilija Subotić koji je sad direktor Zetskog doma pozorišta i ja mu zahvaljujem i pozdravljam ga ako nas gleda. A juče je bio gost emisije Vikend specijal, tako je. Ja sam pozvao Radio Cetinje da mi pomognu i u stvari, osim drugih stvari zanimljivih koje smo snimili za tako kratko vrijeme, on me odveo do kafane Katunjanka, mislim da ona više ne postoji, postoje neke druge kafane na Balšića pazaru i tamo smo sreli Pavla Đonovića, poznatog humoristu Dim u dim i Pavle mi je prvo rekao, ja sam mislio da je radio, ali ajde kad ste već došli. I vrlo originalno ispričao tih nekoliko priča vezanih za Cetinje, Cetinje pod snijegom, Cetinje pod lipama. Ima taj snimak na YouTube-u, Cetinje pod snijegom, prva emisija. I to je išlo u poluvremenu jedne košarkaške utakmice. I to je bio hit. I onda mi je urednik rekao, radi sad šta god hoćeš, samo da nas gledaju, zato što je bilo vrijeme pojave ovih privatnih medija i sa strane i ovih naših. I tako krenuli smo sa nekim primorskim feštama, pa sa životnim pričama. Posle se ustalila emisija, ali u suštini od kad je počeo zapis, on uvijek ide praktično sedmično. Ja nikad ne brojim niti znam, ali mislim da je za ovih 20 godina, i hvala vam što na neki način počinjemo obilježavanje jubileja, neću vas zaboraviti da vas pozovem kad budemo pravili promociju. Ja mislim da je bilo pa sigurno preko 1000 emisija. S tim što moram da pomenem i neću u tom smislu dužiti, od zapisa su nastale neke, ne samo u smislu knjige, nego i neke emisije koje su praktično njegova ekstenzija, ako govorimo o brendu. Dakle, kao što postoje proizvodi koji su vam omiljeni, pa postoje neki koji su na, da kažem, sličnu foru. Tako je od zapisa bio jedan serijal Gradovi. On je na satelitskom programu emitovan. Sad postoji opet repriza utorkom u 16. 16 gradova smo radili, što novih, što starih. To je jedna jednosatna emisija, onako kolažno vrijeme urednikovanja Melanije Bulatović, a već nekih 10 godina sa izvjesnim pauzama radimo serijal Jutro iz gradova. To je onaj karavan od grada do grada. Radili smo ga 2010. i 2011. i opet od 2015. Nastala izvjesna pauza, ali evo, otkriću vam u načelu da bi trebalo opet da bude Jutro iz gradova. Toliko bi mi sad pričali sa tobom i toliko bi pitanja imali. Još nas donekle interesuje sad u ovom periodu unazad 2 godine, pošto nam se dešava sav haos sa koronavirusom. Kako si ti živio u tom novinarskom smislu? Da li si radio ili si se posvetio više pravu i svemu onom što imaš na ovom širokom spisku? Samo da ti kažem, pravom se samo bavim koliko treba da pomognem nekom od rodbine, odnosno prijatelja u tom smislu, ali me vrlo u tom smislu zanima. Često je dolazilo do pauza u radu kad je u pitanju, da kažem, ta stvar sa sporovoznim emisijama, osim informative jutarnjeg programa i toga što mora da ide. Međutim, nije bilo pauze sa zapisom, zato što smo imali nekog snimljenog materijala, pa smo pravili čak i, da kažem, pauze od pauze, pa nam je informativa izlazila u susret, pa smo pratili neke kulturne događaje kao otvaranje kuće Ive Andrića ili nešto slično i taj kontinuitet je nastavljen, tako da u stvari zapis sve vrijeme nije išao na pauzu. Nije se osjetio. Zato je dobro imati bazu.
Sigurno, sigurno. Mijomire, hvala ti na odvojenom vremenu na gostovanju u emisiji Vikend specijal, a mi svakako čekamo taj poziv. Tako? Naravno. Baš vam hvala. Vrlo mi je bilo i ugodno i da kažem drago da gostujem u jednoj vrsti, da kažem, svevrsnog nedjeljnog popodneva, ako se toga sjećate. To imaju i dalje neke regionalne televizije. Kod nas toga nema, koliko ja znam. Ima nekim drugim danima ovakva jedna slična forma, ali moja je negdje procjena, a eto nismo se dogovarali, da subotom i nedjeljom u popodnevnom terminu, ne samo kad je ovakva kiša, nego bilo koje vrijeme, da idealno da postoji ovakva emisija i ja vam u tom smislu želim sreću i da kažem, mogu vam u bilo kom momentu, ako vam bude potrebno, pružiti kolegijalnu, naravno, pomoć i solidarnost je ta kod mene uvijek zastupljena, kao i što ja očekujem od vas za bilo koju temu ili, da kažem, predlog. Hvala ti puno. Molim, hvala vam.